Nuwao manulian tu po inyong kaukasunat kaysa kayo. Tutong ataw lukayang way pagunan POHNPEI nan kuya kupur kasanti kayo wat. Ranwat ni alam sanwar riyasak wano paran kaunor yakit riyasak payo. O ranwat huyaran kaysak tuwaw an kuya kupur kasanti kayo wat. O iban patroan pagi kailan kata patrota. O iban pagi Senator Latoran kakulian taiti o lolo. Kailangan speaker malikotin lolo gan patun sensal ito kupurakan ang kaksaban kapsawaswot ang kakpatuta pang pangkamataylo yung kolap marin sa mo nang saraw yaman o may samat kot subay dilabalab yet kit kapun mong bukat isoban no wasaksit ng sang kapun rangot may sa ulian kiti sa korok kalangan kami yang kot itu sa pulmong mga kamerain ng paroro ng babol ng sa pulmong tar kaput ini ito ng patimangi so hanggang koros ng sa pulmong tar kap ng pating kuburaygot patitok kawit narain babol kit tuinwad ang kakeuban o paliway katawagan way ng kunang ahimat man siyam di patungan party ulian tipit koros sa katagitan hanggang kabayan at songkon mo Jesus Christ labalab maroon sa mga karawit Kalangan ng Senator ko mapeti o kalangan ng Senator Latore pagi amiyayar lolo aktay kakakatlamotay o iban po na si Chief Clerk kong roll call Senator Hudson Abraham, Amen. Senator Buabis Jr., Senator Isaac Aiki, Hey. Senator Ricky Carl, Amen. Senator Spencer A. Edgar, Bye. Senator Wilfred H. Edmonds, Senator Bill E. Edward, Mine. Senator Stevie K. Edwin, Amen. Senator Aurelio P. Joab, Hey. Senator Alfred Senatore, Senator Denny L. Leben, Mine. Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendita Su Louis, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Miguel, Senator Kovic, Senator Sheldon T. Neff, Senator Albert A. Perez, Amen. Senator Dionis Troy Simna, Amen. Senator Francisco Simram, Amen. Mine Hey, Speaker. kalangan Dansal magtayin sa bulman quorum tayo kakadlanan sa bulman tayo uya kubur amawa record and reflect ma Senator Loyola, Senator Ludwig o Senator Liganet excuse ang uya Teban kadla te patola mo tayo ay menuya sa bulman tayo kan kaping lap o sa karan bis ang kuburan na nilap sa karan wawlap ang kuburan na raksyoko wawlap ang kuburan ni syoko Waul ko sa bulmarlikan ko, nanalang ko, nan kaniyay ko. Waul tororong labalap kay di koros ng paliyan tiyak, momotso o government, national, state o local government. Waul ko kabina and POHNPEI, Honorable Joseph. Karyaon kabina, Honorable Yohanis. Siyong ko pong labalap, Honorable Nelson Joseph. Yang amoy siyong ko pong kan, Karos, wasaksit, waul ko Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, Honorable Senator Kan Koros, Langlang Samoro, Oloiso, Seriso, Somas, o Labalaban Tiyak, Momocho, o Government Koros, Non-Chamberwood, Pon Kalapwot, o Pon Tagapaypay Kan, o Non-Way Loud Kan, Maslikan POHNPEI Wot. Rakat, o Menpagik Tail Koros, and Patang, Uyakupur, and Ranwot. Tailan Kakatla mo, Tail, ay man po na sa floor dito. Kalangan Speaker,
Kam ku proye bu chungal sakaratan kapeng kaipani wa on kak pajenga che sabul mamu yang muncungal me san saler nan wewe protonan wasan wiram lam me chungal sakaratan on kun kamui on ke vice speaker on ke melel kan pagabayan na ropal senator kan korus bil chungalan wa wong sabul majail staff kan me pajeng jail nan gallery chungal sakaratan ran mau an kapeng payamau men pun pe korus melel Israel kan me pajang jailan men kapese kan mang speaker men pajawan nuao kamagit ki momot ke sembalwat jailan ka kupureo kapandala abol ben channel Amen. Chansal kamagit memiye o pogi memiye karya men ben kamagito korus mautung kamagito masa ben standing kami report nam besaroriau le ben ali sekpa korus mautung kamagito masa ni uang masa ni show pogi kamagito poita try kat nan masa ben miye masa ben chairman net Iban Patrawan ni wow Tapiata Lukayang Vice Chairman Honorable Members kan and Committee o Korusian Nioralap Shawilman Kabino Garyan Kabina Communication Ambassador Payo Labinial Resak Payo Yeme tanto nan molen pinin ko kusanet kay sa kayo nomination and Fernie as permanent and we are director and Kamba Rosan Mau and POHNPEI State. Patuan tolan na itungal sakarata and olepe report kayo iban sakar kita ada kangen korong-korong kan ya kuburan Israel ko mayang to korong-korong kayo and korong-korong kalau kayo olep ni sanwari sakriau ye Madam Acting Director and Kambayan Rosan Mau o Chief Chorus Paitar o nioralap Israel Chorus kasaleta Harail tungol utur kasamo ang itita and kapinaw karyawan kapinawang yi and kagan pakiyang POHNPEI State Director and Kambayan Rosan Mau maluwat pan kamanala and kaira itungal sakarata arlap sa pulmong committee and Rosan Mau taulanan arail tungol executive meeting o bil kasaleta at tungol utut and sagare maluwat kitailan sa pulman kita favorable recommendation and sa pulmong committee and Rosan Mau Yimet ni aralap mi ban kagan sakar kita o Ilukayang Vice Chairman Senator Louis o Israel Honorable Senators kan and non-committee and Rosan Mau o Korusian ong nanmasan ben irawat may Mr. Speaker. Mr. Speaker. Iban Patrawan itamat. Mr. Speaker. kailangan masula sa Chairman Senator Ned ang mag-promoin po na si mga Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker, na ito ang wow. Pigman batang ko mo ni muchungal sa sabulungoy sa karadaan wow. Ay paritar ng wewe, tanit lang. I kapeng ko ngong ang tatogan Comedy and Health. O ibil kapeng ko o the report mo Chancellor bin Nioralap. Mr. Speaker, I ben badon pagita pwede tarabawat robot wat noon kasambal pwede alur naramas taramasaman aman senador ang kagsabol man gi ansumawan kag katarabo watak mau robot wat so pwede bit aramas oran wat bit chancel me iral mel dimmen choto yang gdail wiya ko puran wat
Tail depan karwaruan tahu leta megot ban kaget sapai rair tapi asyik ucaran tok sang karabel speaker man baron kita motion tail nengkak kebun talam asen ban robot wood on next session day Masyarakat pen report seroria lebih nyari sidu aiban pona sekamugut memia sang senator Perez bagi emia karya menpe dan kapantela standing committee report seroria lebih nyari payu ong ewi aku botoror moron ranwood kalau semua ujung kamaguto masani uang masani show kamagit paitar o report wood pan kapantalar o moron wood ane uya ko portoro moron wood meter report Sula, Mr. Speaker. masalah ay bang police floor leader Speaker, kasabali tungkol sa karanwaw. Iman, uyata ka magudo pagkik chailan. Churag di apali ng pesak payo ng kalendar. Saan siya lang mga kamagit mamiya siyang floor leader kaya turok niya ng basic tayo yay pill calendar o po kaya miya karyaman pan kamagitak dahil kat-katyat to ng basic tayo yay pill calendar o ibaan po na siya chief clerk. Rangan Chief Clerk, pagi kamu tahu konsenat, you mepitata Moni, ang may kupurin po na siya committee Moni, Melel Chairman and Moni. Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, muna ibang patro inkak pagkita itungol sa karan kay po ni kapingo wow and patro yang sa umumi may patro yan nilang tan mall men sangan ranu de itungol wow lapan ko promi wan ko medal vice speaker floor leader o riya representative kan koros men kaso pong kay itungol wow irail kan tunta tag me patro yang tenang color wow karak men kamagit momot kasambal waden kak kadiang kaci yo sapun man kita kamu tangko senet nemper sero payu lebenial resak payu ong watawat keriau man Saan siya lang mga kamagit mamiya, koros mautong kamagito, masa ni uwang, masa ni show, kamagit paitar. Miya masa na ba? Kamu Chairman Carl. Kailangan mang speaker kaysa pali sa karan wow niyaralap kamutaan ko sa netwood songosong and kak kamakit siyang when money you may kasantiyang ang totokang kasampal you may wiyar nan pariyagit riyasak silu riluan monuwad may padpado na wancala nan isikit wanob riyasak walu and kak kamakit siyang nan kasanti kasampal o pagi tatagway musaglar o one monuwad anut patutong pan travel and option speaker ni monuwad ban pateng one monument sansal nan line item in travel aban wiya tawiyala wandala silinan isikit wanobuki riyasak walu sansal me silok kasampal kay mumot kasampal wat sobay mesansal talaga isinin POHNPEI legislature yung vice speaker pan Chapuy o pateng Senator Hartui bukan kakiyang pateng tatak kasampalan kamurala all kasampalan Wayne Vesem late Congressman Harper pateng met anan karwarun speaker and kak
katapuan katlanan wenaway o nintuan ruwasin pasan kosan na to rule and momot kasambalwat kat kiyang kaula amen riatel senator me answer word patunan wenaway kaula word kasampalan wiyawisang ni aso matang pugi sansal nan sa matel kosan tin totongkan senador men mesai patuan tungal kaula ai saiskan me tungalen kita sapal mangi pan wiya kol lau kaula patota ariya kasampal pugi way me senador Loyola Ulianto nintuan ruwasin pasan kosan na to kosan na takan uliapen way wo pangkin meriamen lelatoran wat kita isay kaunsak kupuran wenet mesan saltong kita ari imen wow karakarak tagipan kupurakan tatago dan kakapularan wat kalangan may speaker pagi ang sumaw Kalangan Chairman Carl, miyatra masin na ben kamutang kosunnet. Kamu Speaker. Senator Ned. Kalanan kami speaker kaysa balay tungal sa karan wow paan kapuramaid kapenggi sa karatame sansaler dami men patroan kapadayang puan patronan bracket puy kama kamutan kusunod uat paan kamanaman la ni karyaw kim saglan watawat anpil pateng riyet moment maban kaula ban wiyanger Senator Loyola isaiskan and retroact on ran kayo and pinin kukusin at kaysa kayo tuwan sa karada and chairman and Moni committee and Moni bil kasampal kayo sa karkita mepit isais mabani mo iman patuan patuang isais any size and retract imeta itungal sa karatan kapatapat o motion and close debate. Chansal kamagit yumiya tayo na tungti masin na ben kamutan kosunnet o miya karyaman. Masular masin na ben rawat ay ban po na siya kamagit mamiya. Karos mautung tayo na tungti masin na ben kamutan kosunnet sa ropayo na benyari sa payo masin ni uang masa ni so kamagit paitar uktai rutung tiar masa na ben kamutan kosunnet wad. Pagi atay ban katlanan karyaw o kim saklan watawat atay ban usus ningil o ban po na sa chipper. Senator Abram. Amen. Senator Artui. Hey. Senator Carl. Amen. Senator Edgar. Hey. Senator Edmund. Senator Edward. Amen. Senator Edwin. Senator Joab. Hey. Senator Latora. Senator Leben. Senator Louis. Amen. Senator Miguel. Hey. Senator Ned. Amen. Senator Perez. Hey. Senator Simon. Hey. Senator Simna. Amen. Senator Simram. Hey. My Mr. Speaker. Hey. Kenangan Chief Clerk, and Sansal, masabalimatay tatok, tausus, metok kamutan ko sunod sa ropayo, na pinari sa payo, usus, A sa kwalu, o sa tumawang, kamutan ko sunod what. Speaker. Speaker. Kamuhi, Senator Perez. Kailangan Speaker.
I POHNPEI ito alwawan kag pataparo sa bangkura mai. I kapengki sa marail sa tawagan may sangot. I yang patro ong ni masin benpil mau bumie na padila ito al ni patron kapatayangan kag sansan nan record. Abnian suwodro imen pil patron kapengang Karo senator puegi I baron kintaman yang sumigin baron yang sombir lagin baron kawitkan o makabal balel nan sombir merelong ni oxygen kan I tama-tama dengan baron help yourself before you help others. Eri housekeeping you matel apaliela. Pagkatahil ter, tago yo, kitahil tago ita poison o kamong gagawin kitahil. Ikabang kita tago inline, pagkini atahil bahan pururiyang dan tatawagan sailok, apyo tawakalin tuan pungi. Pagkatahil koros bahan kagata kita itay kila o kariyang sa mga tatawag puy-puy actually. Amen, kapanggi. Kung kubur koros o puitan totoo ay sa klarangot. Kailangan sa speaker. Kanangan Chairman and Jayan ko mentring alin kyan siya umawat pil kapinga melel Chairman kan koros maapali sailang kan be pan wiyawi pwede kuwewa pa na messaging alin ko pa na short travel pan speaker sa ground area chansal me sailang kan me pan wiyawi Irail Chairman kay masawas area mentring alin kyan siya umawat o kapinga Irail ko may mga isme patpatrongan kailangan ng pramay Kailan kagan kadla mo tayo pan po na sa floor leader. Kalangan speaker kaysa bali jungol. Wow. Imen kamakit projaylo pegek jailen suspend order o ketiang ban miscellaneous irachoro. Kalangan floor leader. Pwagi mia utpan kamakutok tayo ketiang po nembe aisak kuno ya irachoro. Kamu floor leader. Kalangan speaker kom proya buyen kak jabyada sama jail mamasen nan ay sonir choro roya muwe ejungal segran wow sepal ban program korus speaker kam proya buyen kak raise ejungal point of information ban paculang standing committee report number yaw lebenial ruisak payo essential me jail protar report wajan kak kabandala naneu sama jail sesinin mur Ria buat engkak sansel ban probel me paculang kawit pen awari sektayo engkak sansel me repujut pacubesang ayo nan sama jail mailbox kan kan me soji sabulman yang sumawan katarapoy sama email kan repujut ini men pacuan riama percaya santiro repojut kapantalari kamelem kawit mau yung mo pan pasan masanin kawit na kaciciki ter karuwa pen karajama kailangan speaker Salamat floor leader. Salamat floor leader. Magpurahin po na sa vice speaker. Kailangan speaker ay tungkol sa karanwaw sa par. Kailangan floor leader mo po. Ako ba siyang ayo im saklan totong koros mete terangot ng signing ka ayam man parawan itungalan ka kapinga kapantalaw speaker wagi lapin masanin POHNPEI niya monwar ni paisir eda sabunga wanay ni mo may masak ametan ka santuma wagi kayo ni titon kapina mepetata kampa kesambal kampa rason mau kita lengkap tolalen nai oi kami lele mak dalam sabal bananiot aku beratel ban nisoto tiga sal kirayo ong kawewen robot songkan koros ikapungge i kairo me ikapungge amor poya kelau kapna ban kator retal morin session wat
Irakan me table ban masani bilga kawasak kubura trail. Ang magmakit to ni tita kan government wanan taula mo. Ariyaong robot me mas kawit pasang floor. Kaya kadla taula le leson bong. Ikasambal ni tita kayon kabna. Ito sotale ti pelesingan momotun. Kaya pansado ya signal mo. Ini ay tungal pato. Manwar amanawanay mo kabata uya tungal kapetar. Yan sa utak tayo nga ulitin po. Kalangan man speaker. Ang Vice Speaker, masala sa Vice Speaker, may kumpurento na siya Senator Artui. Kalangan ko promi, Mr. Speaker, ay tungal sa karatang kaping pangkupuran na nilap, melal pa siya sa bulong sa karatang kaibo ni Wow, matsiyang nilang, melal puro tanan mga luwa sa karatang Wow, on kong komi. Speaker, melal Vice Floor, Honorable Members, Karos me, yang child mention kap. Mr. Speaker, i kasampal ki, uyaban report misan sa long child mention what o kamakit men kapantala imin sakar kita aja me niyan sama speaker kajiniti ata committee to wait on governor iyaw sabulman kabina pagpag kailang kak priority ki naminikan me tanpa keterpito o ikamelala me namini mesansal sansalya karong-rong kan perakui ay may min pura nga cha kalup-lupa nag kailan kak eupeno o apaliala ang sumatang naman ni me sansal pangkupura child mensong rangan wat kayo na ire Mr. Speaker payang kaku ya irang kupura yo Mr. Speaker, karyaw na ire, imin purayang sair, tatokan na iyo. Sabulama siya tatokan na iyo, mabit kaulialin tatok. Ari may anso wat imin, chungalan ki anso mawo, medal, ulianti, Senator Simiram, o ya, sa karatang katong labong, medal, Senator Carl, o Senator Edwin, waya kakuburmao, na ira sabulaman ko kaspal po kong Senador Simram kaya kaktaw sila tatawangkan kaya uyaban rules or regulation me kasaneti German kan mabaan uya member in standing committee in finance kaya sansal me tatawagin mo sansal me Simram me uya Vice Chairman. Aimat me imin sakar kita ba enuya iran kupuran man sangat. Kalangan ng kupro Mr. Speaker. O iban yield floor Senador Perez. Kalangan Senator Artui o Senator Artui yield floor Senator Perez. Kamu Senator Perez. Speaker, iban bago tayo komal malabanaso. Iban bato na nasyong komal. Na magkupuran pagpagyo tayo ng komal Lebanasyo. Kaiban komal o kaiban
o kahit pagpato tagat-kat pa ni Retrorol o ipaan po Speaker, sa floor leader. Speaker, point of privilege, Speaker. Na, kami, Vice Speaker, Mona rebang kamal dia buan kak presidential nan record man Speaker. Ele ko nang katalang kak ran mau and man sangkap yeyatan kapanaban woman legislature what. Ele mo rin metra ban state of the state message. Katalang kak kasamo kapanan when POHNPEI ti Honorable Stevenson Joseph, Director and Valley and Treasury, Ms. Elnay, kabarayang tuntutongkan and absent kabna. Sil kabarayang may Speaker, imadali bil kasamo man sa may one mangi ultupullo, Mr. Heppel, nabil patang katail o katriyang rail karos, iul kalaan labo-labon kasamo. kailangan ko po mo Vice Speaker po po na sa masansal ng Honorable Kabina Stevenson Joseph o sabol mo staff kan kailangan esansal makarapan kabina akat o patang katiyan legislature ranwat karatapan po na sa floor leader katailban komaltier o pan po na sa floor leader ang uyak kamakit Motion in ran wala is subject to call. Kariyaman. esansal ang mga kamakit mamiya karos maudrong kamaguto masa ni Uwa masa ni show kamagat paitar o taiban komaltier o sapal pene ran muron ran wot ni lukuran speaker kailangan ko provide